say crocodile picking. Crocodile picking. Ah, that's a different crocodile. You know, I don't know crocodile picking. I say, okay. I didn't know the man. When the man? Nana. Didn't ya? Say Galia. Ah, this is a wound soon and Galia, between Soya and Napa. Mejalesa, Nicofia, the Nina, and now an affair was a crocodile picking. I maybe I mean, we are Juma, come. Now, and I may pass my most of a bicycle, Mr. Moto, I don't know where you are, and Hanson. There be a Hanson. I don't say soon a trick, a trick or see. It's your move, Gusukra, and Jinafaku. A trick. Now, say a chiqua. Obvious, if you use war, any more than one or so, a bear or also be sack or an idea. So does Bessa. You fight a per se canusa. Uncle for more soon swear up or more prawns. But so be to know who are we. The bill. Obitum sia lucky a bit me nyanende say nya lucky a e bia 3 days no abaso so opro de webaso opro de webaso na makuyi no na otomu an wele ne mahu se dasoro obi dasoro oba wele ne mahu I say yakohwe no say otosoro obasoro se a so no batwa akọ Nkofu fro obehu ewanim no mo afre se obunipan obehu ti okay say omo jai sanema ne ye wa han so anke ebeboa pa omo jai se omo twibas moto because the man no hardin na ebinim so sabinom because mo de kwa de mo de pipe no ewo nsu na ase de betwe wase but omo so mo de chance ebe sama han omo ebe hom kakra omo san this side oh okay but in so the cost enti oh okay na dwom to sen oh na dwom nti adwuma wo ye ma bi kakra ma uska kakra kumu ankasa adwuma bi ani ha adwuma bi ani ha muti fi ahwana na de be ma ti sen ba ha at least at the end of the day when me did yeah okay cheaper okay cheaper ada what na santima mo na ma betra asama ke seda what asama ke sa and then you twin here come up that's it oh okay then so number na munya wo so oh number bebre wo bebre kwa mintimi kanim fishing wa ye fishing pa tilapia we blolovi mad fish tentis so we have them here but some buy I mean mo say obi ai ko fishing ma and ba bi wo amoye ni and see am say nkan be say ta ko bridge na etiri na ko hu tilapia lobster oyster ubehu madfish na ubehu obetima ka bridge ho abakosam kakra atreme we say bridge no obetima ka ho abakosam obetima wo hu history kakra bridge no bo funu ta mo mbeye no omo ye mistake omo ye protect abia ama di ma ka that we bo akana to isonu jafe na omamba ye protector amano isi ade bibia ndika to nsonu mu a mutimi ka do fi nsonu de bi ntimi are da bi o sister time no de ni we no sacre ni we no nti nkofo no kwa na mutimi yo yetimi yo omo that time no omo ewu ba yetimi yo omo na basa de sata bone de asem asem ba se de bibia ni wo sabi oh okay big ni kama oh we kama na unum so jare me minim jare pa
Sa. O minimum dware papa. Wana treo. Say minim nana. Ko so ko fishing. Minimum dware pa. But this year bet me come. Na ko. Na me ko. Na me ka minimum senka abuchinka nso kese se da wa. Ka omo ngofo e from lifeguard. Anka obi tomu ana bibisi a omutu dware no makoyi nipa no. Na ada na mo nkan kire mo mpanimfo na mo mpen nkofo wa ha sese na bia nke se obi tomu a motimi ayi na mo so manya bibi kakra koma no da bi asam ni se e de obi tomu ho esoro ya ki a enti of late asana e beti se obi aka ntu me ka mo am wa ha no nke se obi tomu wa ha then am yeyi na omuyi omu a obi ma mo bibi kakra mo ye charge omu mo charge omu charge omu na that was no so yaduma mo wa that am ye o ano ye 10 million and the acquisition 2 bottles ada obi tomu wa obi tomu wa omo free Accra farm omo be ye no obekemu wa ada na desi ye minimum desi ye no mo do so pa ada omo to mu no ma hunu ntam omo dwale omo do na omo dwale omo do so na omo dwale nti omo pie no omo nim se omo ni papa akam nti later on omo hu se da bi omo so ye na omo dwane ba se obi akam na sadam na nti mu yini we side inwa business dabi betwemo dabi we nanwa ahaya tomu ase dabi otomu ho no ma na mu yini ona na yi order from kwa na mko so na mtwini ba bonti ba so ka jama se nso no eya force wo metimi twen otomu a betimi twen akọ akire so utomu immediately a so no ntwen usa ya ntwen sadi tu so a oh nti mo hunu ntem kura ya hunu ntem kura tamara be hunu no ewu beda wow nti no ye fro crocodile ba yi ana we say udi ne den crocodile piki na say unu so dware pa amen dware fine nti ye ka say dive say wo mo dware nso ne wo mo divers nti wo de ne ye wo dware keka na say wo ye diver ni ye diver sa yes say akwa ba ni ko me dem misro oh say wu na wo kwa dive say na me kwa dive nti nsuo na ya mo say nsuo ase ne ma bebre e wo nsuo ase den bibi wo nsuo ase yehu yampa bibi wo nsuo na ase yehu pa den wo nsuo ase uni akoma e dia wo kohia wan hwe ya den wo betima ka biachi den wo yehu wa me say nsuo ase de nsuo ne wo ase bibi bebre wo nsuo na ase crocodile sa ko kohia nti wa masa busu ena ye wo nambi omu ye winu ba ni ma ba ni bo ni won wonu ko siana wan hwe ya ko sha ba na so ba no so fa be ma ko siana o ba chi wa ko so na si akọ da wo so se di ni ono wo twe se ni ba sa o beti wo so beti bia na say oh obi na ka wudi wani ehu oh mi bra okay wo ti agbe da be mi say wo beti asem ka ana say wudi wani ehu ye ti bi bra ente kwa ti ba esun enye na mtitu o esun oyoba sai David nya shark David anya shark ye shark ni nga dolphin okay se hu ni twe se chi ni ba no se hu ni twe se ko sole la ko te hu na be ma no so e be ma ne so wo ko te nje de be ma de hu na nya hwe be be na hu na nya na oyoba so hu ne oyoba na hu ne hu na ni twe ati se e dia we na wo be ma wo hu na wo ko te be e wo be asa ana no wo fe oh
nam ka se pa oh eso nti no spiritual no no pede niema e wo nso da sa na se bi fofo bi wo ha go for me nso be sacrifice ni niema nso we mu be sacrifice papa ko fo ni fa Togo be sacrifice de ko o me Accra pa nso we be sawo o gan o so be obi di kwa be no de kwa na de be sacrifice na de kwa e sacrifice so munum aye no ze wonu se be onu kwa konum dabi last bi papa bi by say nko sama no un masama ka kire o se enko sa ntonu pipi eni ene tewe tie no sinu pipi eni patu o se no par me ba me ni di garden ko ba ka ka se atam be gbare kwa na hu coins ne coins coins ni o bi nya te bebre aye Togo ska na eda na coins lugu ase asa wo be sacrifice so me nti o me hwegu mana o me hwegu sacrifice na o mu hu o mu a mu bi ka so o njai kabi sometimes no o mu o ka mu a o atu uti de achire yeah mu o ka mu kan pe mu o atu eno nkwa ni ade a o mo ya na bi fofo bi o mo ye ka ho kabi onu nkwa na ya ade coins no coins ena asori for omutaba omu do dwan ba dwan anajo midnight asori for how dey we asori for where dey we asori for say we no amusha na omu a asa be me ku asori me Saturday di fem bia me se me ku asori bia me se suit ana bia me se bi omu asori for because omu to num no anyomen enum na mti ena no me asori for so ni me to num no me nya on ti me to ready nyame nyum no moto sa omu do dwan be no omo dress sen omo sen no mo dress sen o sha omo dress sen no mo dress sen mu dress omu ti se jarmia bia yeah sa usa for yeah ena mu she na omo be jam bridge so no mo be jina ha na no mo jina bia ha na mo show mu na no be omu do dwan ni apeti ni snap ina omu be ku so mu ina omu ku so mu ojanu so bojanu me say last year and me say this year omu bie fensen akoso mo bridge no ka mo ha ka pa asage you na na dan kwa ewu asage bebe wa mepe atoni mepe o de ko bisa say de neti wo asage bebe wa kwa mama ha ma ba Osi no nanti bisa bisa de sai cheche sa okwen obre ade before oba no omo wansi wa o obre ni so teni tem se kufo wansi wa akufado kufo akufado wansi wa o ana wansi wa o se wansi wa ye botere se ni ye be wu ube okunu ye be ru den ti na ono okasa atrem den ni body den na wahu oni ni body awaye ti body man no se waye si so ba sit no solo den na waye ama ye botere den na waye ama ebe no waye bibia ma ho ana ebe no waye bibia ma adan ana ebe no waye bibia ma wanye hwe ama o se se ongo wanye hwe ama oko when the last time ko huwa na when the last time ko bandu ana hohoi bandu hohoi ni fi paje wa ko hohoi me when the last time ko hohoi na se are mi nti o te helicopter no betwam helicopter mi wa betwam po o rotate se okwa no asaba na mo hwe no na u bete ere nti da so no are mi go stop no
But mama de o si form no 90 years say onya president ntina bia o 90 se president but onya kwanya mfro that is why we president no dabi see Oma see Adama, Oma enso say omo na go baby. But Mati. I don't want to see that mamu. Omo compensate omo. Me uncle, me grandfather. Come on stages. Me we ni me. Omo buy no. Omo compensate omo. Sa na me. Any situ wa bi. So onya hwe. Wa o say go for the near hwe. Insole say you go for. Akufo do never o. Ama na be say we ni o. Akufo so wa no won. So wa mo muska akra. So mo muska say o mo fa nhwe mo. Fa nhwe mo. Wa to mo. So what does it? Into a baby. Into the theater say. Wa nya hwe. The theater say wa nya hwe. Wa nya hu. O see free education. Free education. Who wants school there? When school there, we see free education. Now be a basic school there. Who wants school there? We see free education. It's go for ko. Let's go for school. I don't go for I go for free education. Sir. I'm go. The young fan on tour. And then it's nearby, young fan on tour. And see if anything Bridgeway. So that you so you know. Edru sen edru eko du sen Pilawan no Pilawan ande wo pepete first pillar Lex ne sisi fam na na say the Lex na sisi fam ande Pilawan it's a fat level na level no pa aka afaso omusuro o da bi say nso no amba business so best is happen and say this year in the first time at me cost reduce level no the be first na it's in 1965 no mu bue no say nyam fa ko we but satam no mo nye bridge the be this year na say ano na fa ina wo ko mu. Oh, nice. Say nyama pa. And this should be in case say bridge problem ba ho a. Mo be na cross across the other side. We dey na cross to other side. Say. Okay. Where the people from? Baby from. Say Crowway. Sugakope. And I hire Sokpoe. Say in case say problem ba bridge ho. Na abrofu bia na nkrofu ba say engineers ba so mo ye ho adwuma. Sokpoe for no. Omo block kwan na. Mo be na cross akọ Sugakope. I say business say omo di win baba pantu baba. Pantu na ma omo di cross oh ebia see the mama use pantu I been see that but ina me dika e ka kire say so omo be say omo renovate ya say ka say no en fa ho ha na fa you ka we kese your pantu kese pa wo pantu kese pa wo fa ka say 12 and I say 10 and be feel emphasize na beba be feel decide say me fa bridge na se say na mo ye no say omo ye na fa se ba o bridge ya sama kai die so kese pe me fa kasa kese ya say na say ko omo di bi ba omo de fa bridge na say me say omo di bi ba ebi o metutu nyama ni bi wo ho na o metutu nyama ni bi wo ho ade ato nti o mfa sie wi a ama be fisi fast have now ka me say be fa bridge we accident ni fa say o metutu nyama me di dismantle na be nyama yo nti aduma we ekoso bia ko kama aduma ben ya we nsuo no asa wan ko say ni say ko mu a aduma bia ni ha ba go nti dey to na be say me dey e ja Volta Ghana
say nipa mi ni Ghana misa nso asa and the machines near 2 into wo sa na we asa we ba o sa na we but say be jema mo say wasa be 3 do back run sa bi oh no wasa di rada me be jina hayi mo say go for the motor key we say no ma me say there be jina hayi ka sentina wasa but tama me jina wan nyan start ka one by one debi tama me jina nyan start ka sala anya me ne wa kasa na kudina kan ho se tama na mi sa no anya me ne wa na ko jina o ena me say tama ho sa no no nsa me jina no ni ka be te no so sa wala obeto dwale I see until why worry why amazing 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 by 6 hey ala why do we be sa se be ma de se we ono baba ko David no ba fo mafo ana why was this hey ana okay so won fe me na we ya juma suntinu David say that me driver driver for ada na musuba tisa David me ka sa asem kura ada na yesuba tisa driver for bi mo driver for bi ebi suma ni usuba ya se David into mafo and I know 6 you be putting how many years no 20 na ketwane to so sa ketwane how many years last one on 7 years 7 years oh okay so show me there dem say scanio nto mo mam nten omo ni njem now do schedule na wa 6 bajo okay